None tugarutse ku mirongo y'imbere ku makuru y'imikino agezweho muri aka kanya kuri mihanda. Ni byinshi birimo kuvugwa, tugiye kwibandaho 5-5 ariko cyane cyane mu kipe y'igikundo yambara ubururu n'umweru, iyo ni Rayonsports tugiye kuvugaho muri aka kanya. Ni amakuru menshi akomeye cyane ari kuvugwa muri ekipe, turaza kwibandaho 5-5. Ese ubu wamenye ko iyi ekipe yibitseho umwe mu barutayizamu abareba batazi save yabo? Uraza kumenya aho yavuye by'umwihariko. Ese no kubera iki kipe Rayonsports irimo gutungurana bijyanye no gusinyisha abakinnyi? By'umwihariko hari amakuru akomeje kugaragara muri ekipe, ibintu byakomeye cyane. Ni muze duhurire hamwe kuri iyi page ubundi tuzirambure 5-5. Nimba ari ubwa mbere kandi munsi y'iyo video hari ijambo subscribe rushyigikira, kandi subscribe kuri buto itukura ujye uwa mbere mubona update zitandukanye ku makuru y'imikino abagezweho umunsi ku munsi kuri Gikundiro info nk'ibisanzwe igarutse mu sura nshya. Muri aka kanya ikipe Rayonsports yakiriye undi rutayizamu w'ibigango uvuye muri Senegal. Uyu rutayizamu ni umwe wavugishije mu bitangazamakuru bikomeye hano mu Rwanda. Birumvikana ko ikipe ya Rayonsports iba ikunzwe n'abatari bake, ifite abafana benshi hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ntabwo yasinyisha umukinnyi ngo bize kuyoberekana, ariko nanone hari byinshi byagiye biramuvugwaho tugiye kurebera hamwe. Muri transfer ikipe Rayonsports irimo guteganya iki? Uraza kubimenya. Bamwita rutayizamu w'umunya Senegal Paul Gomez w'imyaka 29 yageze i Kigali aje gusinyira ikipe Rayonsports. Ikipe Rayonsports ikomeje gushaka uko yakwiyubaka mbere yuko itangiri igice cya kabiri cya shampiyona, aho yazanye undi rutayizamu wa kabiri wiyongera kuri Arsene Camara. Paul Gomez yageze i Kigali mu rukerera kuri uyu wa 22 Ukuboza, yakirwa n'umuvugizi w'iyi ekipe Ngabo Robin ndetse na Claude Muhawenimana uyobora abafana. Paul Gomez ashobora guhabwa amasezerano muri Gikundiro mu gihe ubuyobozi bwaba bushimye urwego rwe, nk'uko byakomeje kugaragaza amakuru akomeye ko bifuza rutayizamu Umva izamu neza ndetse umunarihumurirwa ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko kugira ngo iyi ekipe itazongera gupfa gusinyisha umukinnyi uri hasi. Niyo mpamvu yafashe umwanzuro kumanza yakora igeragezwa mu kipe ya Rayonsports. Nk'uko bisanzwe ku bakunzi ba ruhago benshi hano mu Rwanda, Rayonsports ikimara gutangaza uyu mukinnyi bamunenze bavuga ko ashobora kuba atari ku rwego rwo hejuru. Ku rundi ruhande hari rutayizamu ikipe Rayonsports iherutse gusinyisha, nawe bavuga ko ari ku rwego rwo hasi, bamwita Arsene Camara. By'umwihariko ni umwe mu batayizamu hano mu Rwanda wari ufite ibigango, ariko ikipe Rayonsports yaje kugaragaza imbogamizi nyuma y'uko ibonye ko uyu mukinnyi avunitse atari yatangira gukina, ndetse ibistimulatinga ubuyobozi bw'ikipe Rayonsports guhita bushaka undi rutayizamu. Ubwo ni abatayizamu bangahe? Abatayizamu bagera muri 4 bose ikipe Rayonsports kugeza ubu yibitseho, harimo Charles Sibare, hakaza uyu Camara, hakaza n'uyu Musenegali, hakaza na Musa Essene. Urumva ko ikipe Rayonsports ikomeje gutungurana ndetse inatungura abafana b'iyi ekipe. Ni mu gihe ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports bari bwitezwe ko buzashaka umwe mu batoza bakomeye hano ku mugabane wa Afurika, bikarangira iyi ekipe itangaje ko igiye gukomezanya na Mohamed Wade wagaragaje ko n'ubundi ari ku rwego rwo hasi nyuma yo gutakaza imikino nahataniye na Yemen Zirfan, nk'uko mu mboni z'abanyamakuru bagiye babigarukaho. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande ubuyobozi bwa Rayonsports nibwo bivuga ko bwakoze judging bukavugana n'abakinnyi b'ikipe Rayonsports bakuru, bakaza kuvuga ko bishimiye Mohamed Wade ahubwo ko bamushakira umwungiriza. Bityo rero ikipe Rayonsports yakubise icyumvirizo hari mu gihugu cy'u Burundi igiye kumanura umutoza wifuzwaga n'ikipe ya Bugesera FC
ngaho nguko rero ikipe ya Rayonsports mu rwego rwo kwiyubaka biri no kuvuga amakuru akomeye cyane ko Mugunga Yves watandukanye n'ikipe ya Kiyovu Sport nawe ashobora gusinya muri ekipe amasezerano agera ku myaka 2 mu gihe kandi ku rundi ruhande iyi ekipe biri kuvugwa ko imyanya yashize ese ni bande bari buze gusohoka muri ekipe by'umwihariko ikipe ya Rayonsports zakomezanya nabo ese aba ni bande ni mu gihe deal zirimo kugenda nabi hagati y'abakinnyi bari bitezwe ko bashobora gusohoka mu ikipe ya Rayonsports harimo Joachim Ojera n'abandi birumvikana ko bagiye bakubitwa icyumvirizo ni mu gihe ikipe ya Rayonsports yakinaga ari ikipe Al Hilal Bengazi uyu mukinnyi Joachim Ojera na Harigihe Ruvumbu bagaragaje urwego ruri hejuru ndetse bagaragaza ko ari abakinnyi ngenderwaho muri ekipe ya Rayonsports mu gihe binagaragarira mu bikorwa bakora dore ko playmaker wa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda ni Harigihe Ruvumbu guturuka mu gihugu cya Congo numwe mu ba playmaker iki gihugu gifite unakinnye cyane urumva ko ikipe ya Rayonsports yibitseho uwo mukinnyi mwiza ariko nanone kandi ku rundi ruhande nuko uyu Joachim Ojera nawe ari umukinnyi utakwibeshaho kuko urwego rw'imikinire ruri hejuru iyo batamukoreyeho ikosa birangira atsinze igitego kandi mu mikinire aba yabigaragaje bityo rero ikipe ya Rayonsports ku rundi ruhande yagiye ikubita ibyumvirizo ku yandi makipe hano mu Rwanda umukinnyi urimo guhabwa amahirwe menshi cyane bamwita kirongizi Richard Bazombwa akaba ari we umukinnyi urimo guhabwa amahirwe ko ashobora gusinyishwa mu kipe ya Rayonsports ni mu gihe ubuyobozi bw'ekipe bwamwishimiye bwishimira n'imikinire ye n'abafana b'ekipe babiha amashi mu gihe harimo kuvugwamo n'andi makuru avuga ko iyi ekipe yifuza umumediateri uyu mumediateri na wundi bamwita Olivier Sefu n'umwe mu bamediateri bari mu gihugu cy'u Rwanda nanone umuzi ko yafashije ikipe y'igihugu Amavubi komeza kwitwara neza ni mu gihe uyu mukino wari ukomeye cyane ikipe y'Amavubi yari ifite bihuje na South Africa n'igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda kirawutsinda ariko umuntu wabaye umukinnyi w'uwo munsi bamwita Niyonzima Olivier Sefu umwe mu bakinnyi beza cyane bananyuze mu kipe ya Rayonsports by'umwihariko ni mu gihe biri kuvuga ko Murundi Aruna Musamajyariwa imvune ye ikomeje kuba nabi cyane bityo rero umwaka w'imikino uzatangira ku itariki 12 ukwezi kwa mbere uzahuza ikipe ya Rayonsports n'ikipe ya Gasogi United biri kuvuga ko atazabonekamo. Asante turaza n'andi makuru